twena twemerire nsitandiko Okushaba ko mu ihanga omu n'ekyeshongoro 256. Tujemereye twaza kushaba umureberezi witu Right Revd Benon Magezi atwanjuro warhanga kandi service eji agihereze yarhanga. Bari munonga katushabe mukama warhanga ubushobozi bwona shaba mukama wetu Yesu Kristo renda kusima munonga abo kushiriza izoberi atekere konko karishiriza kusima munonga habwe kichonjo cy'amagara kusima habwa sandeje washtaho okwebembera bokuramya abo turukumanya ngo bari aheri binje nibatureba kandi baturire baherezo mu gishagwa mukuru ikigambo cyawe umbyahandikirwe kandi hamwe no mukushaba mukamezobero ryeze hebwo mugisha rero turugaha cishemerirwe ntunanuka Yesu Kristo mukama wetu. Amina. Twaza kutendereza tusitami haza twakira wishemwe Reverend Emmanuel Munyaneza asitwara mu kigambo cya Ruhanga omukushomera Bibuli. Kote tendereza Yesu Yesu rema mandega Yesu obusa wego unazeza twebaza Yesu echweka ecyatewe kansibwa abwizoberi cyoroga omubaraha Paulo yahanikira abaroma ishura ya 8 umushorongo gwa 31 na no kugumizamu abaroma ishura ya 8 umushorongo gwa 31 mwene tugambe ki ahagibyo Ruhanga kwarabe ayarubaju rwitu burutubasa no utaratwimire mwana we ahabwe kureka kamayo ahabwite twene ajyazi urwaci twabyona hamwe nawe noha orega intore za Ruhanga no Ruhanga haza kandi obiyaho rubanja no bacera urubanja urwo kubasinga ni Kristo Yesu abaferiri kandi okukira wazokire umbafu oya rubaju rwabyo rwa Ruhanga okutonganira noha orutansa no kunda kwa Kristo n'obusasi okwitwa kubi okwigwa enjara
okujwara busha akabi narishirurara ko kucyandikiwe ngo aha bwawe nitwitwa izoba ryona itekatekwa kentama zo kubaho kongo mugihe byo byona singwire nangwa no kuciraho ahubwo watwunzire kuba nimanyira kimwe ngo kufa nubwo kwamagara nari ba marayika narabari kutegeka nari biruho nari eberubaho nari ubushoborozi nari uburingwa bwa bwemi nari uburingwa bwo kuzimu no bucakuba ikindi kintu cyona icyahangirwe tine cyo kubasa tutansa no kunda kwa ruhanga kugiri omuri Yesu Kristo kama witu mwakiri kigambo cya mukama amina twena twemerire twigo kwikiriza kwitu nebigambo byentumwa byenchiriza yentumwa amba kuri 13 ahanyuma y'ikuru kigambo ecyo tine kintu cyo nikikwasa kustansa no kunda kwa ruhanga twena hamwe ninchiriza rahangishe bona obwo bushoborozi bwona omuhanji w'igurnezi na Yesu Kristo mwana we kama witu owaziruma mushugeine kandi wende yabiri mu y'ukwera akabura zumbi wa koti prato yabambwa musharaba yafa yazikwa yashumuguzo mu mbafu acho chakshatu yazoko mbafu yatembo mu iguru hata shitamara bazugwa bw'u rwarangishe buno bushoborozi bwona kandi ari yaje gaje kushona afira ninchirizo mu y'ukwera kanise katuruke kwera watasa kwa kwera okusasimibi okuzoka kombiri n'amagaragato amina turukwetekatekera eshara nungi munonga yebirebi akebirebe biturumu bya COVID-19 ningashi coronavirus ntwe ndatuyirize hina ruhanga tuyirize hihi agwe shareje ya ritani eri kuza kwane tusomerwa owishemwe Joy Revd Joy bemerire twena nza kusimba amajugitu atutwara umusharejo ahampapura ashatu na rumwe omukitabete cyo kusaba twena simbira amaju Revd nasitwara umusharejo katushabe ayirhanga ishebono wo mwiguru itwabashise shoberwa otusasire ayirhanga ishebono wo mwiguru itwabashise shoberwa otusasire ayirhanga umwana umucunguzi wensi itwabashise shoberwa otusasire ayirhanga umwana umucunguzi wensi itwabashise shoberwa otusasire ayirhanga umwoyo rukwera urukurwo muri shebona no mwana itwabashise shoberwa otusasire ayirhanga umwoyo rukwera urukurwo muri shebona no mwana itwabashise shoberwa otusasire ayiternito rukwera urukimbiswa kandi wekitinisa baperesona bashatu hazo ruhango omwe itwabashise shoberwa otusasire ayitrinito rukwera orukhimbiswa kandi wekitinisa baperesona bashatu hazo ruhango omwe itwabashise shoberwa otusasire ayi mukama otijwe byo kushisha byitu nare byabatate nkuritwe kandi otature byitu otusasire ayi mukama wito murungi osasira abantu bawe abo wacungire neshagama yawe eyo buzu bwinji kandi otatugwerwa kubi ebero byona ayi mukama wito murungi otusasire otujuno mu bibona neyituma omukibi n'ubugobya bwa sitane no kurahura kwe omukiniga cyawe no mu kifubiro cyebero nebero mukama wito murungi otujune omubuhumu bwona obwo mu mutima omumaryo omukwekunuka omuburyarya omumahari omubwangani omukutenderana no mukutakundana kona mukama wito murungi otujune omubushambani n'ebindi bibyona ebirukwita omukubiha kono kwensi okwomubiri no kwa sitane mukama wito murungi otujune omunkuba no mwihunga omurukahembe omurufu no munjara omurugamba no mukwitana no mukucenuka mukama wito murungi otujune omukujagarra kona omukyetindo no mubugomi omunyegesa yona eyobushuba omudini yobuhabe no mukwebaganisamu omubugangazi bwona wo mutima no mukugaya ekigambo cyawe n'ebiragiro byawe mukama wito murungi otujune abo kuhinduka omuntu kwawe okutari kumanywa
abwo kuzarwa kwawe okurukwera no kusharwa kwawe abwo kubatizwa kwawe no kwesibya kwawe no kutegwa kwawe Mukama wito murungi otujune abwo busasi bwawe no kututukeshagama kwawe abwo musharaba gwawe no kubona benesigwa kwawe abwo kufa kwawe ko buguzi bwinji no kuzikwa kwawe abwo kuzokwa kwawe kwekitinisa no kutemba mwiguru nahabwo kwija omwoyo rukwera Mukama wito murungi otujune ombiro byona ebiturebera mwenaku ombiro byona ebitutunziramu tukagojera ombuna kuvukufa nahizoba ryo kucerwaho rubanja Mukama wito murungi otujune ayi mukama ruhanga itobasisi ntweshengereza utuhure kandi oyikize kutegeka kanisa yawe erikwera omunsi yona omburyo buhikire Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kwezesa abareberezi bona abashororwa n'abadikoni bona abwo kumanya ekigambo cyawe omu mazima bacorekere omukuburira kwabo n'emico yabo kandi biine omutima ogurikukunda kwegyesa n'okuhindura abatakamanyire mazima ogumuhurira okushaba kwabo kandi emirimo yabo ogiha omugisha Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuha omukuru w'ihanga ryaitu omugisha His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kandi omwebembere n'obwenje bwawe oburukurwa mu iguru Mukama wito murungi tweshengereza otuhure oyikirize kuha bakama bitu omugisha abebembezi bona abuwatireho abajwekerwa omwishenjero kandi abahirwe obushoborozi bwo kutegeka omunseegi obaha imbabazi obwenje no kwetegereza Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuha abaramuzi bona n'abacu b'emanja ab'enseegi omutima gw'okukora ibara mundu ebihikire batari kutiina batari kushorora mu bantu kandi batiine rubaju Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuha abantu bawe bona omugisha n'okubarinda Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuha amahanga gona obumwe obusinge n'okukwatanisa Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kutuha omutima ogurikukunda kandi ogurikutiina twezirike kworobera ebiragiro byawe Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kwongera abantu bona imbabazi bahurire ekigambo cyawe n'obucurezi bakiyikirize n'omutima gwekundire kandi baane ebyana by'omwoyo Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kugarura omuhanda gw'amazima abahabire bona n'abarikubihwabihwa Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuha amaani abatahamire mu mutima okubahumuriza n'okubahwera kandi n'okwimusya abagwire bwanyuma aha muheru osingure sitaani ateebwe ahansi y'ebigyere byaitu Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuhwera bona abari omu kabi omu kushoberwa n'omu kubonabona okubaha emikono n'okubahumuriza Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kurinda bona abarikugyendera ahansi omu myanya nari omu mayanja abakazi bona abarikurumwa kuzaara abarwire bona n'abaana bato n'okugirira esaasi bona abari omu buheme n'enkwatwa zoona Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kurinda efuuzi zoona abafaakazi abashobirwe bona n'abarikuhatwa n'okubaha ebyokubatunga Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kugirira abantu bona embabazi Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kusaasira abazigu biitu abarikutuhiiga n'abarikutubehera n'okuhindura emitima yaabo Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kuhiitaka okutwereza ebyokurya ebitushemereire tubone kubiriira omu bunaku bwabyo Mukama wito murungi tweshengereza oturre oyikirize kutuha okwetiisa okw'amazima okutusaasira ebyaitu byona obwerema bwitu n'okutamanya kwitu n'okutuha embabazi z'omwoyo wawe orikwera tubone kushemeza emico yiitu
kuko ikigambo cyawe kirikwera kiri kuturagira. Mukama wito murungi tweshengereza uturre. Mwana wa Ruhanga tweshengereza uturre. Mwana wa Ruhanga tweshengereza uturre. Mwana gw'entama wa Ruhanga oyihaho ebyensi. Otobusinge bwawe. Mwana gw'entama wa Ruhanga oyihaho ebyensi. Otugirire embabazi. Ai Kristo uturre. Ai Kristo uturre. Mukama wito tugirire embabazi. Mukama wito tugirire embabazi. Ai Kristo tugirire embabazi. Ai Kristo tugirire embabazi. Mukama witu tugirire embabazi. Mukama witu tugirire embabazi. Gendere hamwe umushara y'abana ba Ruhanga tateitwe. Tateitwe mu iguru izina ryo ryizwe obukama bwo bwije ebyo kunda bikorwa munsi ko kubakora mu iguru ko tate bigwe bitotosha sasa byokushisha byitu kito tusasa bakushagiza tatwara mukoyibwa kureko tuno mubi amina. Ai Mukama utwatwaza nkoko ebyitu biri kandi utatuzumurura nkoko byokushisha byitu biri. Ai Ruhanga tatitwe embabazi ntukusima abo kubatogaya muntu wena orukutakira n'omutumo gurikwetiisa n'obukwaku bw'okushaba kwa bino obusasi abo embabazi zawe otwere omu kushaba kwitu okuturi kushabira omu naku ziitu zoona n'omu bihikirizi biitu aho birikutuhikira hoona kandi abo embabazi zawe otuhure ebisitaane nari abantu barikutucwera bihindurwe busha bimarweho okurindwa oburungi bwawe nahabwekyo yitwa abantu bawe turabe turahikirweho kuhigwa kona tukusima obutosha omu kanisa yawe yona erikwera abwa Yesu Kristo Mukama witu. Amina. Ayi Mukama mukotwere kandi utujune ahabwa izina ryawe. Ayi Ruhanga tukehurira n'amatu gitu n'abatatenkuritwe bakatugambira ebirungi ebiwakozire omu biro byabo n'omu biro byira batakabireho. Ayi Mukama imukotwere kandi utujune ahabwa ekitinisa cyawe. Ekitinisa kihabwishe boona n'omwana n'omwoyo rukwera nkokushabitse omutandika natwe uko kiri kandi uko kiriba ebiro byona. Amina. Ayi Kristo turinda abazigu bitu ahabwa embabazi zawe reba okubonabona kwitu otugirire esasi orebe enaku z'omu mitima yaitu ahabwa embabazi zawe sasira abantu bawe ebi byabo ahabwa okukunda kwawe hurira okushaba kwaitu. ayi mwana wa Dawudi otugirire embabazi. Ayi Kristo ikiriza kutuhurira hati n'ebiro byona. ayi Kristo ahabwa embabazi zawe otuhure. ayi Mukama witu Kristo ahabwa embabazi zawe otuhure. Ayi Mukama embabazi zawe zituhikeho nkaitwe nk'oku turikwesiga. ayi tatiitwe ntukweshengereza n'obucurezi orebese obweremwa bwitu embabazi ahabwa ekitinisa ky'izina ryawe otwiheho ebyo ebihikirizi byona ebyakushemerire kutubaho kandi otuho kukwesigira kimwe embabazi zawe mu naku ziitu zoona tugume nitukuheereza omu kwera n'omu micwe eshemeire obone kutiina n'okuheebwa ekitinisa abwa Yesu Kristo omuteerani witu kandi omutonganirizi witu. Amina. Tugendere hamwe mu kushaba okwe ayi Ruhanga obushobozi bwona watuha embabazi okatwikira omutima gumwe ebi turikukunda twena nitukusiima ahakukaragana esangu kubaraba bashatu nari babiri bateranira hamwe mu kushaba mu izina ryawe oryabahire barikushaba mbwenu tweshengereza ayi Mukama otwite abantu bawe ebi turikukunda nk'okutushaba nk'okutushemerire kandi otuho kumanya amazima gawe tutyo mu nseegi kandi obusinge burija tuhabwe amagara gatawaho. Amina. tugendere hamwe mu embabazi za Mukama wetu Yesu Kristo n'okuna kwa Ruhanga mu rukwera twena ebiro n'ebiro. Amina. Haleluya. Kote tendereza Yesu yesore mwana gwandega omusangwe gona ziza twebaza Yesu mulokozi. Mukama wita simwe abantu barahanga bakutureba abaryo mu mamotoka n'abaryo mu maka n'abarya mihanda bakugenda ubunda bine uburedio bwabo ninga bakubasa kureki. Mukama wita simwe ekireki ekya 28 omukwezi kwa mukaga 2020 nizo barukuru munonga akana sande ekuhika gati yo mwaka kandi yekuhendera okwa mukaga kandi mumanyijo ntubugabugana no mwaka kibanza cyo kubanza 2020 omwaka tukaguhayaranga mwana kureba ngo twashike tweka cyagwe nabwe embabazi. Mukama wita simwe ni embabazi nyinyi munonga
kandi twagira umugisha muhango munonga okwiza mu studio zezi za West TV West studio zezi twashemerwa munonga kandi aho twebembirwa mureberezi witu wankore nkacaco Uganda kandi abakurra nitwe ababurire simera hanga bwembabazi kandi kwe ngo mubereza atwebembire je mwena timu twina habashayija n'abacara barungi munonga twina homaka yimusiyo mukono go yereza abantu abaryo bakureba kandi twina ho wishe muri Revd Emmanuel Munyaneza muri Isa All Saints Church kandi twina ho wishe muri Revd Joy bemerire associate curate All Saints Church kandi twaje umusikazi burungi munonga Alex yargar kunjiri omushogo numureba burungi munonga acorire twashemerwa munonga kandi twashemerwa kureba ngo izobere buzimazima umuntu ko tungasho ninga tata wawe yija atwire hare ubundi yeja kureba hura washemerwa twaruhuka munonga twino mureberezi kandi atito mu ruhanga akurga umunsi yibakwete yarukunjiri hazarukunjire bansa nungi munonge bigira amateno bwoce banungi kandi umureberezi wayo nango mu byedini ninga somo Anglican setting nibageta North Kigezi Diocese hazo center yayo eri rukunjiri kandi umureberezi wayo the right Reverend Benon Magezi ari hano mureba twakwakira kandi umureberezi wankore yakwakira yatugambire kandi akatugambira ngo izobere noja kuri sobusike bw'intama bwaranga nawe twakwakira munonga no kushemerwa kandi twarebo wavuge motoka kandi mukasheshe usibiro mureberezo bosibo muri imbarra no burre kigamo cya mukama rahanga kwereze imbabazi kandi twakushemererwa munonga mwene twaza kwimuka tuyeshongere cyashongere cya 2006 2006 ntwakira mureberezi weitu okuturisa obutumwa bweri izoba nkenta amaze kandi twaza kurukiriza mukama witasiba
reka tuyicureza ruhanga tumusime kandi tushabe kama ruhanga ubushobozi bwona yujiro kukunda nesasi n'embabazi wenda kusima mnonga abo kuba washyikiriza izobere kuko twakusimire nitwe baha kuza kweshanga turyabahurire ibigahere bikwita abantu nibingi hariyo za butandu hariyo ndwara hariyo mfu ize no muzugo wo corona kureba ngo tukiryabahurire mukama ntukusima bwene reba twayihaya hariwe ubwambiro muri nye kigambo cyawe cyo kubya mituma y'abantu rero bongere kumanya no kweherera hihi no kumanya karhanga wabo nko mujuru wabo zoborohereza umugisha Yesu Kristo kama witu amina. Nyenda kutwara umugisha ugu no kubatengera obusinge abarya hera bari kutureba obusinge harimo mwena nari nitwe abari omundo obusinge harimo mwena Haleluya. katutendereze tusime Yesu ahabo kutereza service nungi kute Tendereza Yesu ori mwana kwandika Yesu musa ikona sesa twebaza Yesu murokozi. nanda kusima TV West okuthostinga je kunugwo murundi gwanye gwo kubanza kwijamo konka mbweno nijanye shembere menwa nijiteka twino kutora kigire ningira ngo ngwija kunyetegereza akacweka ko muri arebe natwa sima mnonga ukwakirwa kurungi Venerable Canon Bobs sabadikoni wa All Saints kandi na timu yawe kandi n'umunyakiro mu izina ry'umureberezi wankore mwana wanje Right Reverend Dr. Sheldon Mwesugwa na Mama Alice mwebare okunyeta okugira ngo inshenga mbe nimwe ningashimbo mu service age okumwahura ni Jana Alex abwa social distance nanga kureta abantu bingi mututakakanya kandi tukaba kibi konkoko abantu abari kumanya ngo nija bingi munonga bweni mbareterenda mutyo kuri bwomboreberezo bwitu bwa Magezi amagrade so mucyara wanje wa bishop na wariyo n'abandi bona butwasigayo kandi social media ekangusiye bintu bori kubota kizira bakumanyire mbwenu babamanyire ngo ndyo muhanda ninyisha abo kuba babenu babitaha social media tubireba bitana ninsima service nungi bino mwanya muke twine mwanya mwingi ningambo hororo rero owitu rukungire turya abakiga bahororo konkaro ururimi rwitu ntugambo rikigari nyankore hororo numurumurira hasi abo kuba turubaki bitu turiyo mbwenu ikigambo kirhanga yana atamutuma gwanjye neke kibatushomera okutatanisibwa na rukundo ya ruhanga ntango kukunda n'uburyo muhirwa ngakakunda kare bwenu Paulo wabira Saulo wabira tarakamanya ruhanga numanye biyabire nakora akahiganise kanisa ya Kristo akarwanise tumwa akayita abantu konka kuyahirize kuhinduka nubwo ari kuhandikire bwambwe yareba rukundo ya ruhanga umuri Kristo yamutangaza rukundo ya ruhanga nehindura omusisi ubirarye ashobire ati nibara atakirebwa yamuhindura omuntu agaruka busya bene yagira ati okutakatanizibwa na rukundo ya ruhanga yagamba nakagayabaza nakagambo mbwenu tugambe ki ahari ebyo ruhanga ko hari abari harabaju rwitu urutubasa noha
aningambira abandi nturuhanga ari harubaju rwaitu ko kwirwa ruhanga akaza harubaju rwabo kandi manyataho konka yuko sobya ko gire bibi ko gire obusasi omuzaharo mwirira hari konka ruhanga tahaniwe bitatakagambira ebyo Paulo na shankoro kwenda kutugambira abantu ko batura abatakashikire hihi na ruhanga umungiri omushura yo kubanza harimwe ibigambo birukore ko abantu okubari batakamanyire Yesu abatakamwikirize abatakagira bazwarhanga nagira umushoro ngo gwabiri nabiri nagira tukubaye Yesu abanyabwenge bahinduke kufa mutamo uro muntu kwete kumuhendo kuhinduke kufa mutamo ahabo kuba eba ibintu bakora nibyo bya bintu bahindura kufa mutamo ogwabiri na munana unkandi kuba yangire kumanya ruhanga mu mitima yabo ruhanga nicyo yabarekire yabareka akaba ruhanga natukunda twene kuko umuntu twayefise umutima amureka wenda ruhanga ni nk'uko uri kureba umwiruma n'umushana umwiruma kuri kuyisha umushana kugira gute gugenda umushana gwije umwiruma gugenda umwiruma tugutura na mushana Yesu Kristo umwana wa ruhanga utwikiriza abo mushana gwensi beni yabareka aza kuyabarekera murebe bakozere rango mituma yabo ruhanga ko nicyo yabarekire okugira imitima itari kusimwa no gukora bitashemire bijure kimwe byo kutashirira kubona uwo mitima yabo harimo ububi mitima y'abantu harimo ububi umuntu muri abantu ntibagenda nibatambura konko uburyo mitima yabo ubwinazo uburyo mitima yabo bwingi munonga yabareka bamwe bagira umururu noreba abantu ntibagenda reba nahabugenyi abahahara b'amagenyi noreba abantu ntiborekeraho umururu nambwe no social rankejeji scientific amarege tutambire tereze kuzahabugenyi tube turi kumitwenka azatwariye tutebekine konka abantu kuba bari biyo reba babona batabana babigwamuna umururu bense tugwe byo kurya konka buri kimwe nayenda kushahura n'ecyabandi nayenda ngo akikwati yabareka bagira umururu rero haza mu kwangana kutarekire buri muntu nayangana mugenzi we bijwira amahari bijwira ubwisi entungane ubugobya ituma n'abantu bari kwihwisa nibabehererana nibagamburana nabiha nakubiha ngo akagire kiyakwiyo iyo wari umuntu naija kubiha ene cyari kurebereho ene cyari kwenda kwiha n'ibindi byona abe kuza abe cywere bibi abagomera abazire hate bari mu kizubu cyango abana bari muka batwiremo n'abantagambwaho imwe banamwe mugareke hamugisha gw'abazire banyu mwana utarukurishe na nyina ogwe nabaferirwa umugisha muhango munonga abo ko batwinekereye kugira ngo kunda tina shona nyoko ubone ko marebero byone bingi by'umunsi icyo kibaremere n'ibindi wena habugwire numurebo ebyo yagomeza mu hati Paulo na rugoko agira ati mbeno ari ndijo group y'abantu abuti ayetentore nubariyo nagira ngo mbwene tugambe ki hariyo ibyo ntanga ko aberi harubaju rwitu urutubasa noha yitwa bamwikirize ko rabe wamwikirize okahayo mutima gwogona okahayo magaraga ogona okayeke byo kushishe bwaberumu akakujabura iyo akakwiho muri yababonani nshoma tugambe ki otaratwimire mwana we kureka kamuhaye hagwitu
yari yazirurwa ki kutebe byona hamwe nabo kama wetu Yesu Kristo asimu ayi bari ma hanga katwereza katukunda yatukunda yamanya ngo umuntu yabira hangire mu buteka burungi ashemerere kuguma nawe nicyo cyamuresura munsi akashuma akazarwa nk'umuntu akarya nkiwe nanye rero hamuhera akakucyungura bweno taratwimire mwana we ari mu twabiona hamwe nawe ubwo nabushatu n'eshatu nohorere gentore zarahangana n'abagambire tugentore abikirize Yesu imwe bariya tugentore abikirize Yesu abariyoko muriyentore mukatoranwa mwarugumbira umbandi ahingi bambaza kwinga ebyimba neje musonore banu bihamwe bibe nungi nabatorana mu ngweje niye bibe nungi bweno katoranwa nambwe sana leke kugarura inyuma akakugarura ehiwabiri wabigire orientore kandi iwontore niwe Yesu ayikwenda nohore gentore zaranga miruhanga kandi obiyaho rubanja hanga nwari kutuyo rubanja abantu nohore gentore zaranga nohore bacyo rubanja ni Yesu ukando wabaferire icyo nabani nkigerageranisa ntumuntu kuzo mukoti hazo kiza kushanga weshanga umuramuzi jyaje arusho kandi kiza kushanga ukashanga prida wawe narish prida kuza kuhorereza narish state attorney arshwento bona n'umujyango kumushango no gusinga kusinga shiwo do buryo nibo manya nabo mwiguru nabacurike karamu iyo nogira gutuma kucyuruka ashaka gukunda ngwene Yesu koko bo bamwikirize nakusangura aho bibi niko kucyuruke karamu nakutongana ndo warahanga nuwesho no mushango ne wakoze no bimwe konke cyakutwenda no kugwikiriza mwikirize izina rya Yesu abatonganire hanga burokso emishango yanyu numubwe murakire enseji yegumire bwene cyo eshaha zo kugenda ncyasimu yitu no rutansa no kunda kwa Kristo no rutansa no kunda kwa Kristo wakuzire akakumanya akakweto mwizina urukumanya byabo kushiranye okundi kubimanya eshinyo Yesu ni musimu abo kubanya wakamanya kamanya byo mutsugazi w'imyaka 18 uko 20 kana 12 persistence cyakana natandika kujayana Yesu yankwata mukono yanyeto mwizina yantishura yanyegarura nuko karima kumukureba amina ngwene Yesu asimwe abantu barangamo twakuratira twikirize uturukwereza no burire no rukustonganira kandi natongando wishebona uri kutumanya ngwene n'ubundi kubendeza mu byakasheshe noho rutansa no kunda kwa Kristo no busasi ese bw'iryawo teri kwisa gwa buryo kandi bagambire korko waterewe ntamagagira gato goma sane na turwanisa sane na kurwanisa zo bintu bingi sane tarakwenda korko wagira kantu kawe kabonera akurwanisa tarakwenda ngo kabaje sane na kurwanisa umbatahi bagenzi bawe nabakugirira amahari sane na kusisira abana ubundi abatahamu oyefuzo tinkazaraki boreba babanda bagendo misho sana kurwanisa nakwenda yenda kwiha ambabazi no rutansa no kunda kwa Kristo no busasi mbwene hati tujyo mu busasi bwa corona virus turukumanye hiyarigire turyaho hangasimwe tukatungire ntumbi ya corona konka ngo ekiryomu
iryo muneza neshero werari bwenu mureke twirinde no kwitwa kubishi ari umuntu kwitsa mwaga imwe bari gukoresa abandi imwe bari mu office umuntu nakozesa abantu nabiso mwaga nabita kuna kubi nabakozesa okwitwa kubi no kwigwa abo kwigwa kw'emiringo mingi kandi nibakwigira ubundi birungi ebyokozire n'enjara n'ekyati n'ihana enjara omukazi akazina ngu enjara nimbi ekanzu niso wa muko wange bweshu wakuzina wa muko wawe tokuba owanoge owa muko wawe umanye otwarwa ekitinisa konka enjara kuyamwitsira omukazi yaza omukwe yatandika kuzina ngo bakamuha akokurya kandi obwire obu n'enjara hariho aheeri tubire nituheereza obuhwezi omu makanisa tukatunga obuhwezi aheeru konka kutubire nitubuga batashanga abantu biine enjara konka biine enjara nyowe kimbe ninsiima Ruhanga nibasiima Yesu bwene n'enjara n'okujwara bushashi n'orurara nazo ebyo nibiza kwija nk'oku kyahandikirwe ngu ahabwe nitwitwa izooba ryona teekateekaho nk'entaama z'okubaaga konka ng'omuri byona singwire tutabishemu omuri ebyo byona ebinagamba ati enjara tumahari tukwangwa tukwitwa kubi aba entore za Yesu abamwikiriza muri ebyo byona tusingwire n'abantu mwena nimbeta mwije mwakiriza izina rya Yesu Kristo musingure twena tuba basinguzi nyense kuturba ntuzo mu iguru shana twenda turishagemo abo kuba Yesu nicyakutwendera singwire omuri ebyo byona nangwa no kukiraho ahagogo watukunzire ogo tweto mu izina ogo rukutumanya ntabwo ekyo ebindi naza kubirekeraho kuba nindeba shahazi ryona zitubinga kyekyo Venerable Bob konka ningira ngo ubutumwa bwanjye mwagira muta mwabutunga omuri Yesu tugire turiki abasimbuzi ekyo nicyo ndikubendeza mureke twikirize Yesu mureke tumuhamireho twagakushoma rutani nekoma byona harimo kwetiisa harimo kushaba harimo kuhumurizibwa nimwe abatakakiraga izina rya Yesu muryakire rizoba rero tuba ntushoma rutani twena tukwatanise nebe kutubaho abamwe n'abatakikiriza injiri ya Yesu nimwe mukubituretera kunogira ngo mwena numwikirize tukashabira hamwe tukatakira hamwe mukama nebizubu byone bitwine kuri byaho nebigambo ebyo mukama bahereza umugisha mukama bahembabazi mukama barinde kandi abakiza n'umushana kwa mishoro amina kote tendereza Yesu yesore mwana wandeka omusaigo tonazeza twebaza abishemu mukama wita simwe haleluya twagira umugisha muhango munonga tata witu owishemwe Bishop Benon okutubura ekigambo ky'amasomo nabwo ekyo omuntu we naryoka yanavuga motoka ninga ryo mukayi ninga rinkayi aravuga ati nyowe tindi kwija kwikiriza kintu cyona kuntanisa no kunda kwa Kristo ninkiriza Yesu Kristo kuzomagara ganje akaba no yategeka rero byone bikwiza bikanshanga ngundumu bikahondaho bikagenda naija kwimisiyo mukono gwe ninga asimba amazu aharuhona abwenjiri ya Bishop kandi ubutumwa bwa Kristo obu yamutuma kugira ngo tine kintu cyone kituratine nangu no coronavirus nangu no busasi bwona twogekera Yesu Kristo otiyondikiriza Kristo kuba mujuru wanje oyemereza mukono gwawe ori osimba amazu tukushabire dezi rya mukama risimba nabwo ekyo twaza kusimba mukama ahabwe imbabazi twena himuri twaza kweshongoro ngundyam haji okumwebaza rero Bishop ashabira abo bona abikiriza kugira ngo tine kintu cyona ekyo batanisa ahabwo kukunda kwa Kristo Yesu nyamachi Yesu nyamacho kumwebaza
mukama wita simwe katwikirezane ngo bishop witu atushabira abo bona baryoka basimba amaju abemereze mikono yabo abica Kristo ko muzunu wabo abahe yaranga bari munonga bwenu mwena bikiriza ikigambo nangwa n'ababiri barakirize konkamire mu byo ngufuki oguno mwanya gwanyu ngo kugaruka na ruhanga na rukundo ye katushabe twenda kusima mukama abwe ikigambo cyawe ecyaraba omukanwa kabiri bawe okurabira mu byeshongoro okurabira mu ritani kandi habe no mu ngiri ebigambo bitwashoma muneke kirutansa no kukunda kwawe wo Kristo watferire bwena abana bawe baryoko abari mu maka abari mu mihanda abahurira ikigambo eki ubakira mukama ubasasire byabo n'ibyo kushisha byabo n'ibyo kutoshyikira kwabo ugabagarure busya ubato mu nteko rero bagumizemo bazo umuhanda gushyikire ubwo kumanya ngo ubuzima uryo harabaju rwabo abo koko burya harabaju rwabo tine cyo batana saa hamwe niwe kandi tine cyo barukutine gweno kore iki cy'imbabazi twabishaka twino kwikiriza muri Yesu Kristo mukama wetu amina mukama wita simwe aharyaba bikiriza numwiza kutereza amasumu ganyu kandi mwijira mbarisa banyu n'ababuruzi banyu mwikirizane ngo abantu abo mbahereze amasumu ganyu kandi muzene mbe yanjuru mwentu waza kusima rahanga ahagwenjiri haza murebereza yiza shabire bitwasimira byona karagara katushabira umugisha bir service yiti yihangweri yagarikiraho mukama wita simwe ekeshongoro bibirana na bibiri Rukundo ya Yesu cheshongoro nanjo yankozre hazanda chumbeire noweni nyoba mukama ukunda kanda kamfere Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro nanjo yankozre hazanda chumbeire noweni nyoba mukama Bishop yaza kwakira byone bitwatwizo mu makagitiro mu motoka yiturohona na nebe bya abyakira berezo mugisha kandi ukira munonga atushabire no mugisha nteza service egi yakiro kusima kwa biru n'abazana bawe mukama okuryaha no kuryokwa hero ibyo abantu bahereza obyakira mukama kandi ohereza umugisha abantu bawe abahayo abo tuma gukusima kandi gwekundire batarice nahabwe bibaha kureko bakanyikiza nshaji ubahereza mukama ne batakatungire ubagobegarure bashike hihi ubarinde ndwana n'ibishirizi n'ebitembere y'abantu rero gubeno hindusubwa iwe Yesu Kristo mukama wetu amina kandi obusinge bwaranga uburengero kwetegereza ko muntu wena burinde mitima yanyu n'ubwenge bwanyu mugumize muno mumanyaranga kandi mukunda n'umwana wa Kristo no mishagwaranga n'uwe dateitwe umwana n'umwoyo kwera gubagumeho mwena gubarinde burinde ubureberezo bwankore burinde TV West na Radio West na radio zindi zikambirwe ikigambo eki n'abantu abakora mu kubahereza umugisha gwawe takabaragaho mwena hati nebiro byona amina kama simwe twahizo kushaba kwitwe ihangori kandi twashaba mutwenda twemerire ntwezo kushabo kwekeshongoro 2082
akaceceko omu ndembo zitu amaduuka gona gakingire emotoka tizakitambura abantu bari hikwa omu butare hatiirweho emihingo obutubwire bw'okutonzya kwiyaho n'obwire bw'okweshwijuma n'okwetebekanisiza nyensi omukaire kakye ensi neija kugaruka omu buteeka bwayo guma omuka oyerinde korona TV West eribaha bwawe TV West eribaha bwawe